The results are very good. Don't worry about prostate cancer. You will be cured. Okay. Yeah. See you after 1 month. Yeah. Okay. I Okay. look forward to seeing you again. See you. Thanks again, Dr. Mamadov. You're welcome. Thank you. Bye. Good morning. I had a problem. I live in Baku in Azerbaijan. I've been here a long time. I had a problem with my prostate and I tried 2 or 3 hospitals and finally I came to Bonadia because I was happy here because the way the doctors were talking to me and reassuring me and telling me the different process to do next, because the prostate problem can be very difficult to find solution. But Dr. Emin Mamadov, he was my surgeon. He has also been my doctor and also consultant. So he helped me with everything, helped me to make the decision. He gave me choice, he didn't tell me what to do. So there was 4 tests before, like MRI, CT, CAT, PSA, but finally we decided to remove the prostate. Of course I was nervous about removing the prostate, but everything was done very smoothly. And the hospital staff helped me a lot. I was here for 1 week after the surgery in order to recover, and then I went home. But I got good cover from the staff, especially from the doctor, Dr. Mamadov, and the staff. This is 1 month ago. I'm back here now for final tests, and the tests have proved that my cancer has gone. Of course, there will be further tests later, just to make sure it's not coming back. Yeah, I think that's it. So I'm happy. Thanks very much, Dr. Mamadov. Xəstəmiz 65 yaşındakı kişi xəstədir və İngiltərədən bizə müraciət eləyir. Xəstəmizdə prostat xərçəngi diaqnozu qoymuşduq və əməliyyatını başarılı bir şəkildə icra elədik. Yerli, irəli mərhələ bir prostat xərçəngi mövcud idi. Əməliyyatdan sonra 1-ci ay kontroluna gəlib, hər hansı bir sıxıntısı da yoxdur. Sidik qaçırması, sidik kanal darlığı kimi əməliyyat sonrası yarana biləcək fəsadlarında heç birini izləmədik. Yəni bütün nəticələrimiz çox gözəl gedir. Hal-hazırda onkoloji xəstəliyində də hər hansı bir təkrarlama yoxdur. Xəstəmizin nəticələri çox yaxşıdır. Hətta o qədər yaxşıdır ki, 2 gün əvvəl dans eləyən vaxtı ayağını da zədələyib. Ona görə yeriməsində bəzən axsamalar olur. Amma onda da bir sıxıntı yoxdur.